салом алейкум шунавандагони азизи радиои муҳоҷир. ин барномаи шоми гарибон аст. акнун барномаи шоми гарибонро мо оғоз мекунем аз хабарҳои тозаву ҷадиди имрӯза. бо шумо ҳастам ман рови Баҳриддин Собиров. тавре пештар иттилоъ дода будем, дар ҳудуди вилояти Қарағандаи Қазоқистон дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ 7 тан аз мусофирон маҷрӯҳ шуданд ки 5 нафарашон шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд. маҷрӯҳон бо бардоштани ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ ба наздиктарин бемористон интиқол дода шуданд. табибон вазъи ҳамаи муҳоҷирони тоҷикро вазбин арзёбӣ мекунанд. гуфта мешавад ки мусофирон бо нишонаҳои лати сахти мағзӣ, шикасти қафаси сина ва даст дар шӯъбаи эҳёгарии бистарии бемористон бистарӣ шуданд. ронандаи автобус ки дар дохили он 15 нафар мусофирон қарор доштанд, бино ба сабаби яхбандии роҳҳо аз уҳдаи воситаи нақлиёт набаромада ба як мошини дигар бармехӯрад. гуфта мешавад ки мусофирон дар роҳ ба сӯи шаҳри Алмато ба садама дучор шудаанд. мақомоти интизомии Қазоқистон дар ин самт таҳқиқро шурӯъ кардааст. шунавандагони азиз, шумо барномаи хабарро мустақиман аз радиои муҳоҷир аз барномаи шоми гарибон шунида истодаед. аз аввали соли 2019 шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон ки ба Русия ҳамчун сайёҳ ворид мешаванд 22% афзуда аст. аз моҳи январ то сентябри соли 2019 4,3 миллион шаҳрвандони хориҷӣ ҳамчун сайёҳ вориди Русия гардидааст ки ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20,5% афзуда аст. дар ин шумора низ нафароне ки аз Тоҷикистон ҳамчун сайёҳ ба Русия омаданд
дохил мешаванд. иттилоъ медиҳад ассотсиатсияи ширкати сайёҳии федератсияи русия дар давраи моҳҳои январ-сентябр ба русия аз ҳама зиёд украиниҳо ҳамчун сайёҳ ворид гардиданд. шумораашон ба 6.7 миллион нафар мерасад. шумораи чиниҳо ҳамчун сайёҳ дар ин давра дар русия 1.3 миллион гуфта мешавад. амрикоиҳо бошанд 222.8 ҳазор нафар ва шаҳрвандони исроил зиёда аз 160 ҳазор нафарро дар бар мегиранд. идомаи барномаи хабарро шунда истодаед. мақомоти вазорати корҳои дохилии федератсияи русия тасмим гирифтанд ки бо кам кардани нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ сафи полиси соҳаи муҳоҷиратро зиёд кунанд. ин шумора тибқи маълумотҳои мавҷуда то 2000 нафарро дар бар мегирад ки аллакай дар баъзе аз минтақаҳои русия ихтисори нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ шурӯъ шудааст. аз ҳама бисёртар мақомот мехоҳанд дар шаҳри москва ва санкт петербург шумораи полиси раёсати кори муҳоҷиратро бисёр кунанд, чун одатан дар шаҳрҳои калон шумораи муҳоҷирон ва сайёҳони хориҷӣ зиёд ба чашм мерасанд. идомаи барномаи хабар. дар шаҳри москав як ронандаи таксиро ки шаҳрванди қирғизистон мебошад полис боздошт намудааст. сабаби боздошти ронандаи такси рад кардани дархости мусофирон гуфта мешавад. тавре ҳуқуқшиноси соҳаи муҳоҷират валентина чупик вобаста ба қазияи мазкур иброз доштааст. айзат исаков ронандаи мусофиркаши таксӣ шуда дар москав кор мекунад. сабаби радди дархости мусофир аз ҷониби ронандаи муҳоҷир дар ҳолати сархушӣ қарор доштани мусофир ва суханҳои таҳқиромӯзи дорои ангезаи бадбинию миллатгароӣ аз ҷониби мусофир нисбат ба ронанда сабаб гардидааст. новобаста аз оне ки таҳқир ва хусумати бадбинии миллатгароёна аз ҷониби мусофири рус нисбат ба ронандаи қирғизтабор сурат гирифтааст, мусофири сархуш бо ин ҳама қаноат накарда боз ба полис занг зада хони чораҷӯӣ нисбат ба ронандаи муҳоҷир гаштааст. ронандаро ба шӯъбаи полис бурданд ва дар нисбаташ чораҳои зарурӣ татбиқ мекунанд. ҳоло маълум нест, вале ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират аллакай ба ронанда дар тамос шудаанд ва омодаанд ки ба ӯ ёрии ҳуқуқӣ расонанд. шунавандагони азиз, шумо барномаи хабарро мустақиман аз радиои муҳоҷир шунда истодаед. раёсати умумии дохили шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон иттилоъ медиҳанд ки як шаҳрванди 30 солаи тоҷикистонро ҳамчун гумонбар дар ҷинояти одамкушӣ дастгир намуданд. дар хабарномаи мақомоти корҳои дохилӣ омадааст ки санаи 12 ноябр байни ду шаҳрванди тоҷикистон ки ҳарду 30 солӣ доштанд дар бозори кербени бишкек тахминан соати 9:25 мунохиша рух додааст. як тоҷикистони ба бадани ҳамватани худ корд мезанад ки дар натиҷа шахси маҷрӯҳ ба ҳалокат мерасад. сабаби аслии мунохишаро мақомот дар ҷои доштани муносибатҳои тоҷирӣ ва қарз байни онҳо маънидод мекунанд. феълан дар нисбати шахси гумонбар ки шаҳрванди 30 солаи тоҷикистон аст чораи пешгирӣ дар намуди дар ҳабси пешакӣ татбиқ гардидааст. мақомоти тафтишотӣ мегӯянд ки дар робита ба ҳодисаи мазкур тафтишот оғоз гардидааст. идомаи барномаи хабар. дар минтақаи владикавкази федератсияи русия парда аз рӯи нимпайкараи шоир, мутафаккир ва файласуфи барҷастаи форсу тоҷик ҳаким абдулқосими фирдавсӣ бардошта шуд. дар расми ифтитоҳи нимпайкараи ин нобиғаи илму ирфон ки бо шоҳномаи худ дар ҷаҳон маъруф гаштааст, намояндагони ҳукумати осетияи ҷанубӣ, устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии федералии осетияи ҷанубӣ, намояндагони сафоратхонаи ҷумҳурии исломии эрон дар федератсияи русия ва ҳаводорони илму адаб иштирок варзиданд. ёдовар мешавем ки дар шаҳрҳои астрахан ва махачқалаи федератсияи русия аз ин пештар низ нимпайкараи шоирони шинохтаи форсу тоҷик умари хаём, аттори нишопурӣ ва ҳофизи шерозӣ қомат афрохтаанд. мегузарем ба хабарҳои варзишӣ. шунавандагони азиз, дастаи тими миллии тоҷикистон ҷиҳати баргузории бозии давраи панҷуми марҳилаи интихоботии қаҳрамони ҷоми ҷаҳон 2022 дар гурӯҳи F
аз шаҳри Куала-Лумпур ба Мандалай парвоз намуданд. Тими миллии Тоҷикистон рӯзи 14 ноябр соати 15:30 ба вақти душанбе рақобатҳоро дар гурӯҳи F бо тими миллии Мианмар шурӯъ мекунад. Дар гурӯҳи F мунтахаби Ҷопон бо касби 9 имтиёз мақоми аввалро аз худ намуда, довталаби асосӣ барои дарёфти рохат ба марҳилаи сеюми мусобиқот мешавад. Тимҳои миллии Тоҷикистону Қирғизистон ҳарду баробар 6 имтиёзӣ гирифтаанд, вале бо назардошти таносуби беҳтари тӯбҳо мунтахаби Қирғизистон дар ҷои дуюм ва мунтахаби Тоҷикистон бошад дар ҷои сеюм қарор доранд. Мунтахаби Муғулистон бо 3 имтиёз дар ҷои чорум, Мианбар бошад бидуни имтиёз дар зинаҳои охирини ҷадвали мусобиқот қарор доранд. Акнун дӯстони азиз мегузарем ба вазъи боду ҳаво. Дар охир маълумот дар бораи вазъи обу ҳаворо барои рӯзи 14 ноябр ба саҳматон мерасонем. Ҳарорати ҳаво рӯзи 14 ноябр дар шаҳри Душанбе рӯзона 12-15 дараҷа офтобиро ташкил медиҳад. Дар шаҳри Москва бошад пойтахти Русия 14 ноябрро ҳавои офтобӣ дар назар аст. Ҳарорати ҳаво аз 4 то 6 шабона 2-3 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия мисли ҳамешагӣ ҳаво тағйирёбанда буд. Давоми рӯз боришоти кӯтоҳмуддат дар назар аст. Ҳарорати ҳаво рӯзона 8-9, шабона 7-8 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия ва вилоятҳои Свердлов бошад аллакай хунукӣ фаро расидааст. 14 ноябр давоми рӯз боришоти барф пешгӯӣ карда мешавад. Ҳарорати ҳаво ҳамчунин паст фаромада рӯзҳои хунукӣ 9-11 дараҷа, шабона бошад 8-10 дараҷаро фаро мегирад. Ҳаво дар Краснодар бошад чун ҳамешагӣ гарму офтобӣ боқӣ мемонад. Ҳарорати ҳаво рӯзона 13-17 ва шабона 6-8 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони азиз, дар ҳама вазъи боду ҳаво ба шумо таби хушу дили пок хоҳонем. То нашри дигари барномаи иттилоотии хабар акнун мегузарем ба як хабаре ки ба радиои Муҳоҷир ва ба шунавандагони азизаш тааллуқ дорад. Акнун гуфтанӣ ҳастем ки як эълон низ дорем. шунавандагони азиз, рӯзи 14 ноябри соли ҷорӣ соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Муҳоҷир бахши мустақими мусоҳибаи ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик ва Анвар Бобоев доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро бовасита ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ, буду бош дар Қаламраи Федератсияи Русия, ба расмият дарории ҳуҷҷатҳо, тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояти худ дар мақоми судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва ё гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои Муҳоҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаи иҷтимоии Facebook, Instagram, Имо, ВКонтакти ва ё дар WhatsApp ба шумораи 8-965 151 014 ё ин ки 8-967 111 54 46. бори дигар такрор мекунам, саволҳои худро ба рақамҳои 8-965 151 014 ё ин ки 8-967 111 54 46 солҳои худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба саволу дархостҳои худ ҷавобҳои мушаххас бигиред. фаромӯш насозед, пахши мустақим пагоҳ 14 ноябр соати 18 оғоз мегардад. шунавандагони азиз, ин буд бахши хабарӣ аз барномаи Шоми гарибон ва акнун барномаи Шоми гарибон пас аз як мусиқӣ боз ҳам идома меёбад. бо барномаи Шоми гарибон бимонед, чунки имрӯз дар дунё рӯзи байналмилалии накӯкорӣ аст. ва акнун мегузарем ба як мусиқи бисёрам зебо ва бармегардем баъдан пас аз мусиқӣ ба студия. бо мо бошед. Ando
شنوندگان عزیز، یک بار دیگر شام شما را بخیر میگویم و کل شما استراحت خوب رو در این شامگاهی تمنا داریم. ساعت در مسکو و این زمان 23 دقیقه است و شما مستقیما صدای ما را از رادیوی مهاجر شنیده ایستاده اید و این برنامه شومی غریبان است. شنوندگان عزیز، این لحظه در مسکو در راه‌ها یعنی تنبشوی ماشین ها 4 درجه را نشان داده ایستاده است و حرارت هوا 4 درجه در مسکو گرمی را نشان داده ایستاده است. و اکنون میگذاریم با تجلیل کرده می شود امروز
таҷлилҳо, яъне ки рӯзи байналмилалии накӯкорӣ аст. Дар Русия имрӯз рӯзи қушунҳои радиатсионӣ, химиявӣ ва биологӣ аст. Ва ҳамчунин дӯстони азиз, 13 ноябри соли 2017 дар ҷумҳурии Тоҷикистон шабакаи нави телевизионии мусиқии шаҳнавоз ба фаъолият оғоз кардааст. Дар ин рӯз бошад 13 ноябр дар соли 2018 дар Тоҷикистону Қирғизистон оид ба ҳамкорӣ дар ҷодаи ҳолатҳои фавқулода созишнома ба имзо расонидаанд. 74 сол қабл 13 ноябри соли 1945 Панама ва Эфиопия ба узвияти Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуданд. ҳамчунин дар ин рӯз соли 1993 дар Африқои Ҷанубӣ созишнома дар бораи маҳдуд кардани интихобкунандагон бекор карда шуд. Инчунин дар ин рӯз соли 1851 миёни Лондон ва Париж фаъолияти телеграфӣ оғоз гардид. ҳамчунин дар ин рӯз соли 1997 дар Ҳиндустон галстуки дарозтарин дар таърихи ҷаҳон бароварда шудааст ки 80 метру 47 сантиметр дарозӣ дорад. Ва шумо аллакай дӯстони азиз ки шунавандаи радиои Муҳоҷир ҳастед, метавонед ба рақамҳои 8965 151 занг бизанед ва албатта он хабару дархостҳое ки шумо доред ба саҳми шунавандагони азизи радио мерасонем. Ва ҳамчунин имконият доред ки барномаи Шоми гарибони радиои Муҳоҷир имкон медиҳад ки шумо ҳар нафаре ки имрӯз зодрӯзу ягон ҷашнвора дошта бошад дӯстони худро тариқи радио табрик бикунед ва он мусиқиҳое ки шумо дархост мекунед мо баҳри шунавандагони азизи радиои Муҳоҷир албатта ки мегузорем. Чун имрӯз дар тамоми дунё рӯзи байналмилалии накӯкориро ҷашн мегиранд, ҳатто метавонед шунавандагони азиз мавзӯи накӯкорӣ ҳарф бизанед, дар мавзӯи амали нек, пиндори нек ҳарф бизанед, ҳатто гуфтори нек ки ба накӯкорӣ рост меояд ҳарф бизанед. роҷеъ ба ин мавзӯъ низ метавонед суханҳои худро бигӯед ва мо низ ҳамсӯҳбати шумо мегардем. рақамҳоро бори дигар такрор мекунам: 8965 151 0410 аст. ё ин ки занг бизанед, ё ин ки номаҳои худро метавонед тариқи яъне фейсбук низ шумо моро тамошо доред ва шунидаи содаи тариқи фейсбук низ ба мо бинависед шунавандагони азиз. ва ин лаҳза як нафар Диловар Вализода навиштааст: записи суҳбат бо Раҳимовро аз куҷо ёбем? бародари азиз, ман ин суоли шуморо албатта аз ҳамкасбонам мепурсам, чунки ман намедонам. Зуҳриддин Ғиёсов нависааст: барф борид Неъматҷон, биё ба ҳам битозем, аз барфи ту дагашта одамчаҳо бисозем. хуб, ана акнун дӯстони азиз ду нафар ба мо нома нависааст, ман ба шумо хондам ва ҳар нафаре ки аллакай дархост доранд метавонед дархостҳои худро низ бигӯед ба мо тариқи радио онро ба саҳми шунавандагон мерасонем. акнун дӯстони азиз, ман фикр мекунам фурсати он расидааст ки мо камтарак барномаро ранги дигар бибахшем. пас аз як мусиқии зебо бармегардем ба студия. مرغا که تیری جفا خوردگا کن دلکا ما دلکا مرغا که تیری جفا خوردگا کن دلی آواره من دل بیچاره من شهره از خود و بگانه شدی دلی آواره من دل بیچاره من شهره از خود و بگانه شدی دلکم ای دلکم مرغا که تیری جفا خوردگا کن تو رو از دور میبینم چه هستی تو رو از دور میبینم چه هستی با پهلویت نمیشینم چه حاصل درخت حسن تو گلزار کردن درخت حسن تو
شدی دلکم مای دلکم مای دلکم مرغ کی تیری جفا خورده گکم دلی آواره من دل بیچاره من شهره از خود و بگانه شدی چشمک با دل بندی تو باشد سیه چشمک با دل بندی تو باشد با پای جان زی پیوندی تو باشد سفر کردم با گلشنهای دنیا سفر کردم با گلشنهای دنیا ندیدم کس که مانندی تو باشد دلکم مای دلکم مای دلکم مرغ که تیری جفا خورده گکم دلکم مای دلکم مای دلکم مرغ که تیری جفا خورده گکم دلی آواره من دل بیچاره من شهره از خود و بگانه شدی دلی آواره من دل بیچاره من شهره از خود بگانه شدی دلکم ای دلکم ای دلکم مرغ کی تیری جفا خورده گکم دلکم ای دلکم ای دلکم مرغ کی تیری جفا خورده گکم درخشان.tg در عالم توحید شنوندگان عزیز یک بار دیگر شما را بخیر میگویم با کل شما عزیزان با کل شما شنوندگان رادیوی مهاجر این رادیو مهاجر است و این لحظه باز هم خبرهای فیسبوکی جواب به خبرهای فیسبوکی میدیم با دلوار ولیزاده همه ثبت برنامه‌های رادیوی مهاجر رو شما میتوانید از فیسبوک تکراریش رو یعنی که ثبت شده اش رو وقتی که برنامه به پایان میرسد اونجا میتوانید باز هم تکرارا تماشا کنید از فیسبوک همچنین از یوتیوب که مستقیما نیز این لحظه شما مرا میتوانید تماشا کنید گوش کنید از یوتیوب این لحظه هم از فیسبوک هم از یوتیوب هم از طریق رادیو رو یعنی که شما از پلی مارکت های تلفنی خود اسکچات میکنید که ثبت میکنید به تلفن های خود با طرز ویدیویی باشد هم تماشا هم گوش کرده میتوانید طریق فیسبوک و هم یوتیوب یعنی که در یوتیوب می نویسید رادیو مهاجر اونجا همه برنامه‌های ما هست و هم پخش مستقیمی ما نیست هر روز شما میتوانید تماشا کنید این پاسخ برای دلوار ولیزاده بود و همچنین اینجا باز هم نوشته شده است که زهرالدین غیاسов در روی جهانمون ندانیم جهان چیست فرزند زمانمون ندانیم زمان چیست تا پیر نگردیم نفهمیم جوانی تا خاک نگردیم ندانیم نشان چیست تا تشنه نمانیم نجویم ره آب تا گشنه نمانیم ندانیم که نان چیست تا بار نسوزیم ندانیم که خامیم تا بر نریزیم تا برگ نریزیم ندانیم خزان چیست ناشکری ما بر نمک عمر زیاد است تا جان نبراریم ندانیم که جان چیست سلامت باشید برادر عزیز بهترین مصرع و مستون رجبوف نوشته است که سلام و درود به همه کل مهاجران و راوی برنامه سلامت باشید برادر عزیز و دوستان عزیز چقدر که گفتیم امروز در سراسر دنیا در سراسر جهان یعنی روز نکوکاری جشن گرفته می شود و امروز البته 13 نوامبر یعنی که این 317 روز سال است و پس از 48 روز دیگر
یعنی که آغاز انجام سال است. پس از 48 روز دیگر این سال به انجام میرسد. شنوندگان عزیز، البته 2020 می شود. 2019 پس از 48 روز خداحافظ، یعنی که خیر باد. 2020 آغاز می یابد ماه январ، ماه اولی سال 2020. و البته بحر نکوکاری ما باید حرف بزنیم از نیکی ها، چون که نکوکاری این خودش عمل مردانگی است. یعنی شخص نیکو خیراندیش همیشه با ابرو، صاحب خیرات، نیکنام و مرکز دقت همگان است. نکوکاران همیشه با مدد آفریدگار بزرگ در رحمتند، یعنی که رحمت خداوند بر آنها است. بیهوده نگفتند که نکوکاری یکی از خصلت بزرگ انسانی است. شخص نیکوسیریش از روزی که خود را میشناسد در بین یار و رفیقان و نزدیکان و پیوندانش فرق کلان دارد. اساس نیکی و نکوکاری و راستقلبی و پاکوجدانی در تربیت اولیوی با محیط احاطه کننده صورت میگیرد. واقعا هم گفتند که با دست آوردن دنیا هنر نیست، میگویند که یکی رو گر توانی دل بگسار. همون علامت نیکی هر انسان است که انسان رو موفق میسازد، انسان رو به یک جای میرساند، به یک مرتبه، به یک پیروزی، به یک سعادتمندی. و شنوندگان عزیز، نکوکار بودن این علامت هایش همین است که شخص خیرخواه، شخصی که دلازار نیست، یک نفر رو شاد میگرداند، این نیکی است. با یک نفر کمک رسانیدن، این نیکی است. با یک تبسم، این نیکی است. با یک نفر نظر میکنی، تبسم گرم، نیکی است. چون که میگویند هر کس که خنده به لب میآید گلی سرخ او به دل خود دارد. از همین سبب دوستان عزیز، از همین گفتنی هستم که هر نفری که در موضوع روز بین المللی نکوکاری اگر سولو یگان سخنی گفتنی باشد بهر امروز که در دنیا امروز را همچون روز نیکوکاری دانستند، میتوانید زنگ بزنید. رقم 8965 151 014 است. شنوندگان عزیز، میتوانید مستقیما لحظه زنگ بزنید و اطراف موضوع نکوکاری نیز حرف بزنید. و همچنین دوستان عزیز، من یک چیز را خاطررسان میکنم که یعنی که فردا در رادیو مهاجر ما مهمان داریم و با دقت شما البته بار دیگر میرسونیم که یک اعلان نیز داریم. شنوندگان عزیز، فردا 14 نوامبر سال جاری ساعت 18 به وقت مسکو در استودیوی مرکزی رادیو مهاجر پخش مستقیم مصاحبه حقوق شناسان ساحه مهاجرت والنتینا چوپیک و انور بابویف دایر می‌گردد. شما می‌توانید سالهای خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بدو باش در قلمرو فدراسیای روسیه با رسمیت ضروری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت با کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کار دهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت به گذشتن خط سرحدی دولتی با رادیو مهاجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکتی و یا در واتساپ با شماره 8965 151 014 8965 151 014 یا اینکه 8967 111 56 46 سالهای خود را بفرستید. و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر میگردد زنگ زنید با سالهای خود جوابهای مشخص گیرید. فراموش نکنید، فراموش نسازید شنوندگان عزیز، پخش مستقیم پگاه 14 نوامبر ساعت 18 آغاز میگردد. و با ما باشید عزیزان دل. این لحظه باز هم یک موسیقی نوتازه رو میگذارم برای شما، بعدا برمیگردیم به استودیوی رادیو مهاجر. باره با من نگاه
بدارم باره بیمارم باره من زارم باره با من نگر باره بدارم باره بیمارم باره من زارم باره با من نگر шунавандагони азиз, шумо мустақиман барномаи шоми гарибонро шунида истодаед ва аллакай азизони дил соат 20:48 дақиқа гашт ва ҳар саволу дархостое ки агар шумо дошта бошед метавонед ба барномаи мо занг бизанед. рақамҳо 8965 150 10 ҳаст ва албатта ҳар шунавандае ки ё ин ки мехоҳад занг задан нахоҳад ҳамчунин метавонад номаи худро тариқи ватсапу имо ба мо равон кунад. чун гуфтем дӯстони азиз, забон дар ҷаҳон э хиратманд чист калиди дарди ганҷи соҳибҳунар. чу дару баста бошад чӣ донад касе ки ҷавҳарфурӯш аст ё пилавар. аз ҳамин хотир дӯстони азиз, имрӯз зангҳои телефонӣ тамоман нестанд, гӯем хато намекунем. якчанд нома дар фейсбук ба мо омадааст ва якчанд номаи дигар дар имо. мо бари шумо гуфтем, бари шумо қироат кардем дӯстони азиз номаҳоро ва ҳар нафаре ки мехоҳад имрӯз шунавандаи азизи мо занг заданӣ хоҳад, рақамҳоро як бор дигар такрор мекунам. 8965 151 04 ҳаст ва як бор дигар гуфтанӣ ҳастем шунавандагони азиз ки имрӯз 13 ноябр аст ва дар кулли дунё ҳар нафаре ки тоза ба радио пайвастанд имрӯз рӯзи накӯкориро ҷашн мегиранд. яъне ки ҳар амале ки нек аст ӯ дар мавзӯи накӯкорӣ, ҳар амале ки ба дили пок анҷом меёбад ӯ некӣ аст. имрӯз рӯзи ҳамон накӯкорон аст. аз ҳамин хотир дар мавзӯи некиву накӯкориву нексиришту некист ва ба кӣ некӣ кардан, ба кӣ бояд некӣ бикунем, некиро ба кӣ бояд раво бинем. ҳар нафар агар ин мавзӯъро пайгирӣ дошта бошад, мехоҳад занг бизанад. марҳамат, интизори зангҳои шумо ҳастем. агарчи пеши хиратманд хамӯшӣ адаб аст, ба вақти маслиҳат он беҳ ки дар сухан кӯшӣ. ду чиз тиран ақл аст, дам фурӯ бастан ба вақти гуфтану гуфтан ба вақти хамӯшӣ. واقعا همین مصرع‌های از سعدی بزرگ است که من برای شما قرائت دارم این لحظه. یکی را که عادت بود راستی، خطایی رود در گذرند از او. و اگر نامور شد با قول دروغ، دیگر راست باور ندارند از او. از صحبت دوست برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنرم کمال بیند، خورم گلو یا سمن نماید. کو دشمن شوخ چشمی چالاک تا عیبی مرا به من نماید. شنوندگان عزیز، این نامه ها را یک شنونده عزیز ما روان کرده است که من برای شما یعنی که قرائت کردم و شما نیز میتوانید امان مصرع هایی که شما دوست می‌دارید با ما روان بکنید. و ما البته از همین صدای رادیو مهاجر با صدای خود قرائت میکنیم و اون نفرانی که سرودهای درخواستی داشتند و سرودهای درخواستی خود را با ما روان نکردند، هیچ بکنیم. ما خودمون برای شما یکشان موسیقی بهترین رو میگذاریم شنوندگان عزیز. و اکنون آهسته من فکر میکنم که برنامه شومی غریبان امروز به انجام میرسد، چون که аллакай вақти муайяни худро сипарӣ кард барнома ва пагоҳ ҳатман ва мехӯрем. дӯстони азиз, аз субҳ барномаҳои субҳ ба хайр дорем. мустақиман метавонед бишнавед бо сурудҳои тоза, хабарҳои нав ва ҳамчунин давоми рӯз албатта ҳамкасбони мо сари соатҳо ба шумо барномаи хабарҳоро мехонанд. ва фаромӯш накунед ки пагоҳ шоми фардо, шоми 14 ноябр соати 18 пахши мустақим бо
ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик ва Анвар Бобоев доир мегардад. бо мо бошед. фардо соати 18 дар студия бо шумо ва мехӯрем. албатта бо ҳуқуқшиносон бо шумо ҳам суҳбат мешаванд. суолҳои худро аз ҳозир метавонед бинависед, яъне ки он суолҳое ки мушкилии ҳуҷҷатҳоятон аст вобаста ба муҳоҷират метавонед. як занги телефонӣ аст, ман посух мегӯям, баъдан суҳбатро идома медиҳем. алло, салом алейкум. салом алейкум. ва алейкум ассалом. радиои муҳоҷир, барномаи шоми гарибон аст. шумо программаи эфирда нестем, барои чӣ? мо дар пахши мустақимем, бародари азиз. мо тамошо кардестем, ака шумо нишон надодестан чиша? Не, мо дар пахши мустақимем, бародари азиз. ҳам дар ютуб, ҳам дар фейсбук, ҳам дар радио садои мо рафта истодааст ва шумо алло, мутаассифона алоқа канда шуд. шунавандагони азиз, як нафар гуфта ки шумо дар пахши мустақим нестед. ман ҳатто хандаам гирифт. мо дар пахши мустақим бо шумо будем. дӯстони азиз, ин барномаи шоми гарибон аст. худо нигаҳбони ҳар кадоми шумо ва бо як мусиқии зебо барномаро ба анҷом мерасонем. худо нигаҳбонатон. بیشتر از اینها گل من ای نازنینم